صبحتون بخیر و بشودی باشه دوستانی عزیز. ما محوشه برده استیم سحره روز بدیم دینه نمیرزین کارو خریده بودم شونه این محوش تلفن داره یکی چشید مده زنگ میزن. دوستانی عزیز در اینجا باشم من انمی خیلی چی خریدم قریب یا چیده گلکرم امی تگی دوم آوردن 3 کیلوش 10 سومون در بازار چی خلکی در بازار بود 5 سومون 6 سومون 8 سومون هم خیلی بود درست پیش دینا رفته بودم نکیم نپرسیدم چند سوم شده ممکنه ارزان شده پمیدور نکیم قیمت شده 7 سومون 8 سومون کیلو شده بعد دو تا ماشینه درز دوزی گرفتم اینایش برای پروستینا برای امو چی گرفتگی من برای ته کردن برای چی ناولچکا دوختن اینایش باشه برای کرتما لواش ته کردن بعد کرتای کرش نویده هسته خب همسیام ته کنی میشه اونه که کرش نویدارم ماشینه هم خیلی رشته میگیرم ته میکنم و رحمت دوستانی عزیز که ما را دستگیری میکنید برای سخنهای خوبه که دینا در کامنتاری نویسید از همه منت دارم خیلی و خیلی منت دارم همه خیلی سخنهای خوب نویسید در روزهای نقص پوشی لباس ها را گفتید از همه تون منت دارم رحمت و حاضر باشم کرتام لواش چی خیلی که گفتم درازی بده درازی به زمینه کم ترکیه زمین بالا میکنیم شونه خشرو کرده میدوزم شونه لواش ته میکنم خشرو کرده میدوزم برای نرمال نپوشیدن و داب نپوشیدن اینم خیلی حاضر همه را بریده ته میکنم اگر چی باشه با پوشیده نشون میتونم که چند کردم گفته دوستانی عزیز نه کرتای سپارتیونیش نمیخ کردم میشن در روز بگیم کشود نمیخری موسی میفریزه کشوده ایجاد سبابود نمیگردیده این نمیخری کده میشه اکلا باشه خیلی ته کردم یک کراسوفکی دارم خیلی به هوای میپوشی نمیخری ایش بازی بوشه نشون میتونم پوشیده اینجاش نجا قریب دوستان عزیز انا دیم کرتن این درازه اگه درازی اونایی تای دیگه دارم نمیخوای درازی به زمینه و تابستونه میشه اینایی علاقه کم بارون میزنه چی میزنه اینایی در زمین نمیرسه و خیلی یوان چنگ میپوشی خوبشی بالا میسته بعد یک دادم نویست که علاقه ای مادر رفته راستی گب راست میگم برای چی که اونجا بود دوای کار ماده شده که هم خیلی کرتای بلوش چی داره کستوم هم خیلی ماده شده که این اینجاش ایم پیشوشم خشروایت محقول شد بعد هم خیلی ماده شده که من علاقه ای را گرفته بودم بعد راستی گب با یا را با خشرو شدیدم یکم دیدم بزیباش متریالاش محقول نشد انا خیلی با ما محقول شدم هر دشم هم چیم جنسم هم اکرترم هم اینایی آستیناش نخلی رزین داره وای باشه منجه داره نغز میبینیم که همینجاش محکم ترک باشه اینم خیلی وقت زمستون ده خیلی نغز ایده زمستون اینه بارون بزنه نغز ایده آستین داره میپوشید ایده کده بیرون بگروی خنک نمیشه اینم خیلی تنگ نیست یوان جد معلوم نمیشه نمیخری سوابا نمیری که جای بری اینه در یک توی معرکه بپوشی میشه یک کرتر نباشه در راه رو میشم خیلی میشه باش نقص تره دوستانی عزیز اینم خیلی جوشانده گرفتم جوش شککه فریزه چخلی که امیره نغز دیگه موزی قیمتی میشه نمک کدگی ما قبا مزش دیگه هم خیلی نغز میبینم میگه موزی میخوام در دخوفکه در چی اونو تخمه یک جایه کنم به ارد به پریپرا و هم خیلی بزنم و در دخوفکه مونم جارید نکنم روغن بسیار میکشه در دخوفکه مونم به مزاق میشه و میخریم
оли фарикам номадай ама хати фариза то қаям намҷуна мехӯрам гуфтасай қабитеншо бохӯра ба мондагишо бимонам дар духовка инам хеле кадам як ҷоя кадам ира ма сахт ҷӯшондагӣ будам чӣ шуда майда шуда буд инам хеле як ҷоя кардам мемонам бо пазад бо нишон метавам инам хеле дӯстони азиз دوستانی عزیز در این اینجا باشه اینم خیلی ناولوچکارا ما در چی دیدم ماتریالشون عیناً همه خیلی در همی سرشوی کاروان دیدم در جای آبتابی نیو این بالا ما رفتم هم خیلی ها چش پرش 25 سومون 20 سومونه 25 سومونه داشته برش 50 дарозиш 70 ҳозир ман нами қара гирифтам ай бариаму простино 58 гирифтам ман камтара калон кадам барои чӣ ки таксаримон камтар калонтара кард ҳам хеле кадам ҳозир мегирам ку ҳамин ним метраш дута агар бишава фоидаи зур мемондаишон ҳозир ман тайёр карда нишон метам дӯстони азиз анами хел гирифтам ай ҳамин ним метраш якта нами я пар намебуромадай чӣ мебуромадай ай я метр сета мебуромадай се дона хеле ине ки метраш ма 12 гирифтам бо я арзонтар мегирам намедонам обтоби мегирам ира ина хеле дрон ай дрон мемонам ҳозир нишон метам чӣ хеле медузам духтар тайёр мекунам бо нишон метам ба дӯстони азиз инҷо духта шидам таксаримон бигем ҳозир меандозам дар таксари нама ёро пеш духтагӣ будам ана ёро дар таксари меандозам иҷа ая барашай май болош мондагӣ будам ина хеле ҳозир ира меандозем бо нишон метам ку чӣ хеле места анам хеле соза как истадай нигоҳ кишотаки хушруак инами хел хай соза айда камтарак майда мекардам мешид барои ҳама чӣ неке мера дар автоямонӣ хелеши дар тагича автомонӣ баъд пахташ ки дам кунай хеле боло меша инам хеле хай духтем ҳозир бо паршам медузам ам хеле ҳамаша медузам ина иҷа хай дута простина таҳ када мондам уҷози ина уҷанда шида истода яй уш за кадрам паси парда чӣ хеле ина уш уҷа хеле истодагӣ оли бо уша бо мебарам боам хеле тайёр мекунам оста осонак ина хеле гулош хушруак инами хеле ҳозир акам мерем маҳваша меёрем ё ришта пишта намебуроранд хайна як ду риштае аста ё яму мошина ё зибо ягон кас менависа ки дар тагиш ягон чи надохти неудобнае вақте ки меандозӣ шиштанам қайчи каданам ама чи неудобнае вайдам хеле мекунӣ баъд ба ҷоруи тар як мерӯӣ соз меша мерем маҳваша меёрем ака инаи хӯрокмон боша ина хеле тайёр шид запеканка шид бамазак ҳозир мекашем фаридунам омадай ма и қакшид гирифтагӣ майдори духовка фаридунам омадай инамҷо ҳозир мекашем мехӯрем ба мо иштиёи таом касе хӯрдаиста боша ба шумоам иштиёи таом дар ҳаминҷо боша видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошад худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад хайр дӯстони